flash pun ini bro sempat kan ini ke video ke bentangan ya raban silent itu kiba kali mari nang bon kiba empat syaiba hadu bentaru apa ide berkini ki post kampulit de kidon sipang kasnem kha ne ano tali post laban kali hangno yo sentar exam kibun mai ba kali kita mah de kibun kiba empat syaiba te sampai je kan ini ke video hadu ka bakut ngan matai ba detail hai gitu kiba kwa kali kawai te lada ngalat ban jubab lu sa komen section masa persang ban jubab ru kita gijikeli ba pi dang arten hadu bentar tengah ada ban batai ru bong ba ka online kan de ke online kam de ke offline mo ka apply online de hang no rum le apply online de ka sedang ngadu sitrik april arjar saw kan mau hai kata tarik sitrik april arjar saw kan kod bi live trik april arjar saw tang si benai ki ipod te ki pus pe hang nemo te kat kum baju matai subuh kum ke pus UB kita ini enru teli pus UB mo ini enru teli pus UB te lada pidon ka qualification di pas kelas 12 phila men apply baru enru teli ini te ye ki kenthe bade kadon tangan ka on arm constable kadon tang MPRO markan ka signal operator tang ini bom tho gede bal tho mil mo tang sinrang te rapor waktu apply online itu kalau ada ilpah itu ada eligible kalau mi long eligible ada claim eligible nom long eligible pada apply te ka jimara enam tagine pada kada bitan kawai mo ndru teli post yang UB la mara bitan kawai ada ong lupa ba nam ta ka post UB mara bitan kawai nam ta ka post AB mara bitan kawai amnon kam mara asenesin kum husna baladap kana karu baladap ki mara bila kajong dari menta pada ki mara elang baik tang kawai baik post UB tang kawai post AB tang kawai teh hawai de te ajing jit sentar marwa gel ay kumba santali ki sentar jaka mara te ka shong happy ban jit ki sentar lala ki ko mara shawes khasihil ne shawes jahil ne mara is khasihil ne ka shong happy ban jit kan sadon ke option apa rapi apply online te kan mau ko apply online ro kalau kumba apply APSC apply DSC kita register saya di jangan lebar ada register pintu klik bagi kita di post kita dari long eligible saya susu bagi enggak kaman register asli license hutang sisi register film apply pada baru post adalah long eligible siapa pendak pada ba long eligible malah ada graduate siapa pendak graduate ada passport siapa pendak passport dalam kontak long eligible ya kita go post pada ada pas kelas 9 pas kelas 9 kenang ba kan mi ba long eligible tenam tak snem bro kan ni hang tu lada pilong man apply nam tak post tigidang non bun di bakali phanga snem mo ta skap han tak snem tibun ma guna atatin kai asnem ken be hadu shi tarik Januari arjar arfsama kane kadeka last date ban page ya kasnem maju free di ben lang hapo ka arpun rusnem mane live arsnem lada apply ke SI Sitrik Februari arjar saw. Tegine shu kendap na ho Februari, kendap na ho April, March gitu merki nang long eligible but apply gini post nomor ba kisim kelas date jong age kadebe sitrik Januari arjar saw. Kesa sama sampai ba saken lai kesnem jopi ki dang duna lagi sini lada hitam tang sini ru kam long shu lada kang duna tang sini lada duna kamu sini nang la apply nam ta kini ki post kapor ba apply online non kam ai ban submit dokumen non kam ai tang kadur ka signature commercial apply dan re kapor boleh mare pada siapa pada dokumen sejong pi lem komta onom sya ban mare tekibun menegi bastu baklagi oma kadai be hadu penyusnem re kat komajing stu jonga kajing ong hapo news pada gi ong ba kat prada penyo komut ba klam kenre ya kanega shu ong bajarak kat prada penyo komut ba shu ken tang kanega ken lang bad UB bad AB bad SI komut ba ken kelum lang kat prada penyo te hajing sya ada ban pentip bahan baik klam ong bahan lengkong takada won baik pelumar te hajing sya kadi benong by BSI dak koi penyo plus saka H relaxation UB bad AB kat prada koi plus H relaxation ten re klam pentip bahan takada won baik pelumar te kibun mi bakeliru ya kane am branch kan mau kada kelas 9 pas
ba ki bla pas kelas 10 bade katulop kaya per ba pas kelas 9 kadau kila pen i hang te ba pas kelas 10 plus kelas 9 ada e biru katulop kaya per la jong hane lai level 3 ba level 4 ba pas kelas 9 yo e ka level 3 o pas kelas 10 yo e ka level 4 kaya per katulop punta tegi jaka to exam bro kin sa pentip kai nara labon ma bayu tegi sa penlong ro hala jong jong di distrik katkum ka jingong jong ki long ta ba kin sa pentip kin sa penbe ba kin sa penlong po distrik ki jong kiru ya kata ka exam don kam shu ban le session long nam ta ka exam kum balong ka jong mare kum taru ka exam kin le kum ju te kini lada batai bara te gidon ni waklis phanga followers te amdon followers rementa te kamut ba ka followers kamdon lakut lawan followers te kan extra ka snem temba ka followers kamdon te kamut ba ki dantang gile hipus PBSI on branch ferment mekanik imper operator signal branch driver tata baro te gini ada pail sentar sajid hi ha por pendapat lain mah la yo choice tekan mau banjit bah pendap bah akapor bah pendap online eligibility la pendap la pen i hang ne ka hat kan mau giron gi bakliru ka ba don sis pasan pun riu yo nem te hang ne labu fix ka hat ba ka dai sis pasan pun yo te ka shong pi ko apply nem tong ka hat ka dai sis pasan pun yo nam tagi sindram sis pasan pu ar nam tagi kan te te nomor ba tagi la ya phe bun ki sentar jing mare te ka thrai ga jing mare kan koloi ba om kumenshua ki dantang ar jaka tang nasional baca garo tementang atrai lada ki pendep koloi tekan dep koloi hi tang bang mela bantip hadu lano subukan ka recruitment kandep hadu april dan ban penmi se kilis admit card simpor kan logo tayo ne karabana ya kata 4 tip ing sampai Mei Jun mela ada bantip ting sampai lada ki koloi tekan koloi hi ki maksud ada penilut baro kidan di baklis pangka selebos ki jumare ke timing ke ebron download baro official website map police.gov.in ngasabu kaling po description ro sa check nang tu download hinga ka PDF puli ha ki jinon kamaro ada batai dot na dang sedang timing ke baro ada batai UBSI kat kendai medio spama kat kendai adu arpo yo kendai poma ter kunta kum juhi amdon jing kala era baro kari juhi amdon jing kala era ki syllabus exam ki juhi amdon jing kala era dengan saya batai bahab yang isi ki banwan ndala dap ki man pandali ki application ki baro ngasa persyang ban penik video kum do ban batai sepang ki proses ki baro ki baron kamu ama gidon ki baron kam kum te bume sepang medical examination pada kamna strict thana do kata-kata kat kum ka jingatu gi bala yo tendre mala mante be kata ta super sang baik plan apply ing se apply ya kata hadin mare kata ta pensatif andak la yo ada kampat yo ko tip rupa ta kamla man no treat mendonre bonus mark ini bonus mark te kane ko bonus mark tin ai bitang san mark mo kenom plus fila da don bon serfiru ne long 5 bonus mark which will add to the score Dapidon home guard volunteer ne pidon holder of BNC certificate of NCC ne pidon sports person ne pin yo bitang san mark mun kam reban yo yo extra mark modal rapidon lai teliru pin yo bitang san mark kan mama or claim bonus mark submission application form and supported with copies document as such claim te kan mau ban pendap application go jongki per online atau ka per registration penanda be ki sports yang pi ba pila da bio mar da mangta bisa submit ki dokumen bade hadin nang ba pinyo ya kata bonus mark te habai de berita ki sports quota ro ka sports quota kinom pen ire hang menta ndre kin sapenni bade hadin dala sa qualify ka mar kata ka pus yang sports quota kinyo bitang gitu ki ba qualify haru ka exam haru interview mar da klem qualify la da pidan sports quota ro mento re jing mar kemla te haga exam ro kem du nama te penam la are banyo kamla iwe tin sa penni be ha din nomor labon ke pus ki sports kota gi don be naka jong sports kota
Tilo dodon ru gibarang kwa ban kali dia tesa kali awede bat kini awede bat kam mekelia polis tengah sepersang ban batai gitu gibarang don jeng aratin dulu mentaro kan mau ikan teh kadai lai kilometer di sentrang kadai 1 kilometer dia kata karau pada kasong at kung bijakan marwanta la panlong la kajong la panlong sa WCS cagaro sa la kajong sentar te subuk kumu samoyong tadi 1 kilometer kimare explorau te jong kan teh pada lai kilometer kimare senepa mensua tu di la kajong kadang la kajong mah te satip hadin mla reban on pementai tadi jing mare kasong at kung gi jaga gua pijit pi ang no mare la bende khat around tam la bende khat lai kasong jing he kemadan song jing rit kemadan tengah trai tang kini hi jing batai jonga kan mau ka date of birth kin khen halu sitarik Januari arjar sal ka kha usnam kha jopi kan kod be sitarik Januari arjar sal sa khen na nang long eligible ne te itu ko aban apply ape haru la sitarik sepersang apply sepandam talong eligible dalam melong kalau peni yang tu bab empat long eligible tiki barang dari senam ru nom la ban yo mau pe nang pempadap khat prasnem mo nom la ban yo abda be khat prasnem nang ko khat prasnem nom la ban yo je bab hadu banda dabai khat prasnem tam te ngatrai tang gine hi jing men batai jonga trai la sai la nam pat sai sa komen na sa persang ban hirapan pensai su ini sudah cuma